Builano Belano Hambai, Subrai Club, no, the Bongni committee, Bongni members, no, the Ano Lorinka, the honor, respect, the money body. So, Borok Amasaka, the Isa Kok, the drug addiction related something and Bisito Cycla, Isa Sanai. So, no, it's not Simon drug addiction. Damo, ang simple words pun sawana. Drug addiction ke Yebo kaisa substance kuno manui bo ekbar nahal ma pore je abo sara abo nahayang ki bote choli maya physically bini besago bo choli maya thango kuno bini machine bini besak samung khaya ngo abo sara jinki jebabe chen mayo chai ke tong mai hai bo abo sara tong maya thango the medical terms ke te tongo scientific words so abang sama thaiya so drug addiction no koroksa borok bo ekbar hap ka hinki jelo hap ma hai ti belai no dark ondokar wanma siksa ke bo bisin hap thango hinke drug addiction ekbar hap ma pore aboni effects bo bini saka simia bini families ni sakawo aboni ilama affects payo ke society o payo community payo ke abo ampe so family tam payo ke family all ke bo drug addiction bong family members ke bo drug addiction hat thang ke bong ni family so tam problem khaiman so naboro understanding tam ke so more drug addiction hotel tackle khaimano Bila bong family staff man, balai no family o relationship o problem payo, the family so walai mong payo, the financial problem payo, the bro balai no emotionally burden, emotionally draining hango, stress payo, family o norok ahai, hango bro. The aro je caregiver je naikani kainai mono mucu borok laino cuma nani tokana borok bo ekta jora phayo tei maya helpless hai thango alo khai family so ni ro affect khaiman individual tam khaiman khoroksa sikla dini jora je jora bo production khaina jora je borok jora o bo nai thokki society o contribution dina jora je jora o bo career ro am khana jora no bo jo drug addiction thake bo abo rokte khai maya bo aro na kulut thango ke society okay abo tong khai ke ni para ro gila ma tong khai para ro nai tian thang mano community o nai tian thang o ke sadi ki no apon ya so some Simon je morning job na nangnai morning hoite phiok jana nangnai aborok guys masma yok na nangnai ampi hai session sini minus decide ma khaina decision ma nangai ni yok na nangnai ke awo chen bat ke phiok man nai badi khai tam khaiman ke as a doctor he chen tam client kaisa ke to medical treatment yo drugs aboni bithi yo amti ke promise chen phiok mane aboni sini as a doctor role so up to us and because Thalia or Ozara Nangia all of our body main family ni role tamo family ni role very important family members so butike dil khaina ni a drug addict by abor belai na ko inke sungnu go onek somoy family ni problem hoite na onek kishu mo drug addiction no rogo start go so family members rock tam khaina na nai drug addict je khom ke bo bong family members khain ke kaise ke hamjak ma je sipano problem tong hamjak ma mari nai hamjak tong na nai cherai no tar pore ki bono judge khaine ya accept
खायथ'नानै खस्थ' खालायो ते बुजिनानै आन्डारस्टेन्डिं बर'खौ बुजिनानै तारपरेखाय बबाय कमिउनिकेशन गाहाम तंनानै जेरायबाय इन फेमिलि मेम्बार्स रक आपि हिके बियाखाय तामुं हिके जों फेमिलि वर्क केबो ड्राई एडिक्ट न गाहाम के दिल खायके बर आइसोलेटेड थांगो तेबो बर सालक थांगो गाबो आं दाखिन पाइने बेखिसा आपे फैमिली रोल तो फैमिली रोल सिमिया ताबुक सिनी कम्युनिटी रोल प्रमित ताबुक सुगरे क्लब रो कैसे स्टेप लाइक गेम्स रो खायमानी आबरो कैसे रूल दङ आरो खेला रो थंगा हिके कैसे जों फेलोशिप खालायलायो कैसे बिलंगिंग्स कैसे फ्रेंडशिप लायो हिके जों लाइफते वो तंथमा जिनिस दङ खेल स्पोर्ट्स रो आपियो इनभल्व खायबो नों बर ड्राग एडिक्टेड यक खायमान तो फाइनली जों केतामो फ्रेंड्स रो रुल तार जों लाइफ खानगै फ्रेंडशिप जों रुल तामो गई के ड्राग एडिक्ट न जों नेग्लेक्ट खायनाया जे मानसा कोनो एक्सेप्ट खायनानि हामजाबनानि बनो एनकरेज खायनानि मोटिवेट खायनानि बबाय टक सानानि बनो इनवाइट खायनानि गाहाम प्रोग्राम लांनानि के बरो मोटिवेटेडलि तफा खायबानो गासो उनके सानथारि एकलामा जिनिस दङ तेबो तफा फाइनली आंखाम साननाय मा हिके जों ड्राग एडिक्ट न नेग्लेक्ट खायनाया जों बरनो हामजाब मा तंनाय जे मानसा एक्सेप्ट खायनानि सपोर्ट खायनानि जों तेबो गाहाम एक्टिविटीज इनभल्व खायनानि बेबायदि हामबाय सुलाय क्लाब ते कमिटि दङ